some militants in the valley haiba wafam se masi artisi kari no haiba se pressing su not to yo manipur na ngasi thoiba valley da leiriba manipur ngang na honariba manipur ki saktam kai da honariba khun ngak pa sing asigi mathakta ojabi mon ngarang on the floor of the parliament of the house ta tham khibuduna takudi khun ngak pa sing je ma ki yetna bani haiba haimen no thoi yamna lego thiba mana ngarang ge tu ba record ta parliament da india pumba world pumba na khangba adugumba president gi adugumba motion of thanks ta ojabi mon ngarang valley da laloba mayam leire khulai pai sino wai chare na hai ki bodo maduna maram oraga manipur da armed forces special power act thampa taragadi ojabi mon should be held responsible hai bane koi najining si to wi gano manipur na si chai ba praja sing se yamna war bani koi politically game na politically allegation na sade ekoi na haisening modi ojabi mon da honorable mp de ekoi na haisening modi ekoi na hai badi ngang di jiri bawdi pale me loi khangam bani BJP na hair ka lakpane ma jiri ki thongdok se pande congress na ngarang di pandi pale laibak thibana jiri ge to ka kana pandi ki ba laibak thiba thongdok to da angang ahum haliba nupi ahum haliba do kanana hatpano hai si mahana kari ki panmangam do no misam hatpa nupi angang da khut thaba si kari ko terrorist ko weba madu kumba misak singa to bai khoi na kari ko BJP na hai kuki jo terrorist hai bane ba hai ri terrorist hai ba wai si ba panmangam da kuki militant hai na yam so ko na mo ojabi mo na pipi ri ba to kari ki no aduna mayam na khangbi ga do sa hojik mayam na ngang na wapam ma lei kuki ge MLA tara se congress ta support tawraga mathang da di me ko na sarkar pairakani na tawri ba asa do wapam ma thamjage ai gi pana ICU da taraga leiba kanda masa singa dun khol munnabgi mawongda mapa da sign lobgi chatna bi do ojabi mo na topiu manipur nga si chai ba mai se kantai dagi horupano matau karna mutut kadagi haiba rom da chatsi loshela pada ina thamjani ngasi ojabi mo na ngarang yam kana haiba honorable chief minister atu tawde ada tawde ojabi mo na khangbi ga do se manipur da article 355 thamkhre 355 na kari pi article yamna khangbi ba yamna qualified over ojabi mo na 355 ki atra khangam da se laibak tibani 355 na takpadi manipur gi law and order se center na pai kra bani adu administrative power di honorable chief minister na pai ga ngasi session tawri aduna som da chala gumsi akoina loisala pada haijening se manipur gi mute oina chatpa taragadi manipuri singa thengdari ba awaba da wangang biu adu natana mitop tagi lakpa miyan chama gi mong da wangang pase yamna level thibani aduna koi taseng ngarang gi wapam se yamna strongly ekoi yamna dissatisfied oi jai amadi honorable MP ojabi mon gi wapam se de taseng na yamna adugomba best less oiraba kari hai tare manipur da chai ba mai ji gi horopam khangdo mi se amana ngang da bani adu loisela ba lang ma dang thamjage manipur da ngasi thoi ba irang se kana ga thokna ba manipur da ngasi thoi ba irang se yom mai thak ri se kana no misam hat pa ho ri se kana no hai ba se ngasi phaw da manipur gi mute silaga chakhi ojabi mon honorable MP na floor of the house thamdri ba sila takudi ojabi mon gi manung da karam hidden agenda leiba ga ba se BJP gi spokesperson mo no wapam thamjai